Ke na wiki no pa kako ko kako mea I hello mai nei. Ka mea hoi no. E lu ki kau ko pihana kalani. O moe ane oi. Ke nā mea o nani no hoi oi ua like no ka pane me ka ninau ea. E lu a ole la. E lu kia o uka o piana kalani. A ole o lu kia o uka o piana kalani. Ua moe ane oi. Ai la I ka huli kia aloha. I ka aina o ka la hiki. Like no I ka pane. Ka nui o ka pane ana ea. Oi ka mea nani no ke la. Ka mea ke kai mea hoi ka pūlau I. Ama popo iau ke kani e ana nei. A oi ka mea olelo ia no ka leo ka pūlau I ea. Me kia la I kani ma mua ka oli ana ea. O ka hea ana. Pa kia na he oli. Ba he oli no na e ea. La lau ela I ka lau ka la I. Hahai I hoa o hiriwi era a pupuhi e liki me ka mea nana. Ka mea maa mau. Kena pupuhi ana ea. Nana no pa kia kako kia na. I don't have my mouse. I'm really slow with the trackpad. Pupuhi. Spit on it. Pu. I think it was just like a puhi to blow. It's not to burn. So yeah, must be that. Ke ano kena puhi ana. Oi ka hana me ka lau I. Oi kai mea hoi. So, kai mea, pane no oi oi mane I lo I ia no ke pane oi ale no lo ia ke ka pane mua ni na ho no me oia. Kai mea hoi. Ai o naka a me ka huli. No hoa ano lo I anu ma popu ia o wei he aha lau he elemakule he luahine nei. Ia a ole olelo ia. Mane no ai o naka e huli ana no kana kane o there. O ko huli ho I kana kane. But still, I'm a popiau. And then olelo ia no mahape. Ma kaiheo nei. Kana wahi elemakua kane. Something puna. Oh, right there. Pono o kahuli o I na olelo a kana wahi luahine. So, kahuli he kane. Naka he luahine no. Kana e ka mea hoi no. Mamaki o kuhi. O mamaki o hoike. Olelo ia mea la e mau elemakule la ua. Because it says they're dressed as elemakule. Mane makai huli kane a ole no. Pihana kalani. Ka ni hoana pane o ka ni na ho. Mahape o ke pane ana pa. Mea. Loi pono ke kanaka. It's wrong here. Anyway, you'll see somewhere, and you can go back and read it, that it's addressed. They're like, oh, the elemakule are doing this. It's not the elemakule, it's both of them. Anyway, I'm not going to stick on it too long. I've already stuck on this too long. So yeah, no. Says it's not in the hale email e pau e. Oh yeah, malogo no ke pane ana. Ka hea na no ke kai kara. Aolelo no ka mai na la ko. Ka hea no o Kuaialii. Ai nei o mea. Lu
kia. Pane oia aole oia manei. Kale hona. O hiki mai la oi, o mehemea kahale wale no, but e komo wale no, e komo, aole no kamaina, but e komo, e kahale o piana kalani. Ai hale kapu no ke ia, auhe nā ke kai kanaka e ai. So ano hoi, mauno na e ke kona ana ya Kuaialii e komo, e kahale o piana kalani. Nobody else knows about this hale. Olelo ia ke ana mamua, ma kaila mamua hoi o ke ia. A he kanaka I kamaina ki a hale. He mea no kumo olelo wale no, he mea lohe ia wale no. A he kahi hale, awe no olelo ia o a he kahale o piana kalani. Me he mea la mapopu haole no I kaulana ki a hale. But anyway, komo ia, kono ia e komo I loko ka hale. Mane I olelo ia I mea e paua I kona huli hewa ana o I ulohe no oia I ka leo kono I koma ka hale, like, so, and then mahape he no la ua vehe kapuka vehe mai ai I ke pani paha ahu makaloa, he makaloa no e pani ana kapuka ea I ke noho I la ua ke keiki kanaka mai ka inui wale. I gotta use that term. Something kanaka mai ka inui wale. But and then haule la ua mo popo iau just puiwa haule ma kalaua ala ana ali iki ia ke lawa I kanaka mahi ala oia ni nao ya la ua iho no ke la and then pane mai no oia e wo I ka nua moena ka pawehe makalii o lalo e awa nei ku aloha ma kala ua lohe ia ana no ku aloha ia o ka ipo o piana kalani ma popo no ia la ua ke ia no ka ipo o lukia kala ua hanai ka mea aka no ale malela I ma popo hui no oia me kukui real quick hoa ela la ua I na iho kukui hoa ela bra maloko no waino kono kupo pehea go viki o ho ana kai mea o he ia la ua he ahi mau liki me ke I mau laia le no lighter pehea la e ho a koke mai no la kou la ua I kai kukui ai pa ke kai e loko o ka hale ko koke loa I loko ka hale ki I wale no ka iho kukui a leila kala mai trying to move this around there we go pehea la ke la viki o ka ho ana ke kukui ai pa ke kai ahi e a mauloa na no ma kai no ka hale I no na po o I pa ka ana and then let's see and then olelo ke ia o vai oi e ke ia ho kana nui kai kapu o ka maua hanai o vai oi this is e ke ia ho kana nui we always say in Hawaiian you don't directly ask but this is very direct o vai oi instead of o vai ka mea e komo ana I loko ka hale or o vai ke kanaka kau I ka manu kau mana e heo no manu but anyway but it says o vai oi ano kiko ia ano straightforward and direct but oia ke kumu ano ho kano nei ke ia wahi kanaka and then olelo oia alea e na kia e o piana kalani ka hale ohu I ka hale po I ka ohu o ku ipo o luukia ma luukia is my ipo a leila he aho aku
ke elohe pono ana ka mea aka no kana mana ono lako he aka ua hana pono o iei no ka mea o pane mai no he o ka ipo ka hana e ka ua he mea pono e ana ka ua kai mea ke kai hana I ole ai e huhu mai ka hana e ka ua. We gotta do some things that our hanai lu'ukia doesn't matter to us. Yeah, can't like that's pressure moments. Me aka no yau. Me ho aka no no. Awewe ia ai pano ai maki kai e huli mau nei. And then mahope olelo ia ki ino me ai e huli ka opai na ho io na opu na mea pau ki kuhiwi pera no ka moa ka pua me ai pe he ala ai ke ia I waina pono waina kono ka po mai e ke ia I waina kono ka po and then I know o Kuaialii moi nei that's funny and then so nana mai ana me ko e hi olani e kala o pane a ko I mua ko opio e hi olani ana ma kona wahi moi hi olani resting lying down it's a more elegant way of saying resting or lying down or sleeping kaya ko no e ko malahine e ala e ka ai but yeah wala no ki e wewe ana e olelo ia no he makana no kau e hiki mai ana I awa e ho e mai ka makana na olua kei pu'olo but we shall see what the pu'olo is later